se poso a se obi kwachi obi akọ enye ne cause interest enye ne cause interest ya akasa be wa fun we ekwa fun we nka ba be ka we ho usase ka che ne obi din sakan se we ne de nya de wi asem na me de me ka nyina ne se duana enya de wi o prison se ya be kan se wo quantify asem no na de no se ne awaka no enye obi akwa kwatwa board obi board ya ne de bokuro enso me se so obi ne kwatwa obi board ya na pa nya chi ne cause interest yetu ya sisana nim ka ye mobo amanyasem no person ye bia no akako ye bi di eduru ho se bia wa no koyu kan iti ba bia we no wadi ni nwan amantam no wadi amantam ba bi ye wadi amantam ba bi onye ba bia na akoye abeni obi so amantam kan coin na ye nto aso yo ya to aso na business analyst and am the to aso na krata aboma ne ya wo twem se FDA Food and Drugs Authority wo do me natrum e kwa me nkoma circle here no one kramantam worm e bo apro titiri wona anu anuane ne so ahye wo mu ni permit wo mu ni tumi krata ye obi afa de da san fa ne silver onya table bi disi so a no ahya se me no aduane aton wa nei enkrofo di nuane e wudro wo mu nom sese wo mo keka wo mo ho etu ho na mo sebe ya wona ni tumi krata wo no aduane nyina da worm e be che worm krata yanso e di owura kanofori atade mfo nyina to say now what said domestic debt exchange program no say dear asanka se akoso pa ama aban no nipa dodo no no and say as wo mate ase dia ma aban no say be 80% wo target no wonum edru ho basa dia bebo yiem ama kota yi mu anasa boso mi say dikan wo mo ni suade hunu say I am evo abedum ye no eno atumi abamu a we ni nsema hodo bi ena nkrata yi ede abedwa so the new crusading guide enam de to aso na sam ready watcha NPP amanyukuo kasamafo bi infoni de abeto ha ni nyina ye condemnation wo mu ede ma swame youth organizer ma NDC amanyukuo no say asem yo kan ye asem obokuru pa dipanifo hwe no ntu ho anamon sanse wanye ne saa no antu ase no kase wo twaso a mfiti ampenu ne aduonu na no afi na frase a ewo eba na yerua alankwadwo chamaten ena ha wo kasa nya wo kan nyina ene se apreku ena wo kasa se wo mu a wo mu gina mu ewo NPP amanuku aspirant for se yenkoto abama wo mu osu odikan che wo mu nyina apreku so ye ndiana wa ne dikan apreku dikan osu no odikan wa na ka apreku na ka no bi na apreku no na ka se odikan ewo mu nyina ewo fan se kumasi anase nkran na se NPP amanuku aspirant a wo mu kopre o mampene akuma nyina obi fufro na ka wo se yan ya apreku a akoma na tomorrow na mo ka wonya no aka mo nto aba ma no se ka mbeto aba e de ama no abranti asamre de no kotum abasi yenkwa homa no so na yenye adwuma bi yenye rofo abedi akire wo asante mantemu de ma NDC amekunu ba chamfo enkodi nkomo na yemisa sensa che bi aba ne ba nsem ba chamfo akura wotime kan be mo ache mo akwa ba aya ajenkwa wanzo wa kona kase bi so yenye nya bema miwa na efie ye boko de trade am boko ma dawroma eguso ya de nyankrompon ase yewura ye fra wa no pɛ ya enye bone ensem ahodo aba betodwa Ghana obia ekabie na anu ada NDC penyi a wo fra dom ede ma mebunu ewo soame abato mpesua nso Razak Avoria ensem okwoke kan ye akodi bambofo nsem amanya ye nya nte yesa asem no ebekọ court na yete senke ekoso asokore mampon na asebe bia na sesa kakra oda manukure be ni wom na asesa ahefa ene tese ase ye no bekoso avela se va me encha ete fuja la me kase ampa na ese yoko asokore mampon potende so no pe ntia yenya ese yete asenoko asokwa fort enti ya me kate ya bobo ho ye kotwen ye nuano ewo asokwa fort na yeti de court jam training so the betuja and se what ya saya apa no ye gidi se court and she no on about
there will be a embremono or down also or decided from police quarters no be a case no bako. You did say court to be a court. Embra and the Yakana, the court to be also the brand Yaka. And the lawyer for a crowd to say, also Baconomus to Trimopo, and they send them SCA nominating the Ombra, almost a quadanity, or quarter, and see what's the sanity. Yo, Yera, but that's the young saying, I win one ban where Coco said the Oka said, Embra Yako can or Hono, and Sape Pepe. Na ama NDC. Amekuo titi wa santomantem swame abembo bia bana oh abembo de abembo ne say oh yeah politics especially with me afro abe constituency officer na police are 7 the court or 7 no say ebo hu dia na teta aka okakra because yeah kwa yeah be no adwuman bi o wa who here say be abeyam from so cry na police for befa and I say do akwa court especially yeah radio so nkasa ho adwuma ontimi buti akata be obi say wan kan dey intimi do court me ko see o edit an man dey adwuma no so oba mu a so won say e ka ho enunti enya dey as abemabu apade my younger brother is a strong guy. Na hodi na anything nti sa nema we be we politics abeturu 3 times as youth organizer for constituency with women intimidation center nti so be ultimate youth organizer we do say level no na say asemo ya pasa bembo de David na dia abembo bia ba yin gidi say ye ko court de ye wo de poni friend president awo say bra you can Japan. They could declare war already so. Na yeka say ibeni unya akani hu afa ba mo trim fun ohia infantini afa ba bo ni trim. Court no court ka tell say oni egina so do ni ahoden which is the capacity to execute assembly or kind no. Enti se akra no we fia say enyi ye gidi say even we the okay no e wo form to no de no nti yanko nti de mbra no ese ne de mbra no eka abambu de enka ye contemplation ho kra me rechamfo ye hwe ni se nhwe empempi sa asem kokoti a ya na embremu no yetimi chese o case we de bia criminal case where your first degree felony where you one sa case we no wo mu teme ni say o mu tell that misconduct anya chese we no nhada nye hu sa oh se emra de emra ena ye de yemfa ne se ehu ana se ehu ye ka ne se hade no ka ye no the substance of the argument no is valid. Because I'm transforming, yes, it's your match. At the opposite for attack or match, the vigilant attack or match, and to my image, some mobile. Obambono and watch a crime of on mobile. And then tis the embremono not with phone say misconduct. That one crown who ye, one casta ye, and then tea a drink with jam bread anymore. Emra, port your court. But at the end, then it said, as an American, a BSP I'm a court, I'm a ruling. And the court ruling of the man, original side teaching, no, after they are the NSB, and they misconduct, and no more the charge. Me Raya Brintian for Rencato. Will say, Minum ye no near the Ekodiasam no dear. Na ye bisase, Pesa diasamo, the father by city. In Pompons was it here, and that Razak Avolia, Obetimena Bill. Bill, ma, sentence, remand is in the bosom of the judge. Judge in the bit in matter. And Tina, your dear lawyer, walk. No more so, Akucha, I did in your quampa. And she know the judge in the
Mira Belchamfo a wo ye twofo abedi akire man dis ameko wa santemantemu anopai Agyenkwa FM ebeda ase se yeto nsafre wo wage yeso ye de ani di akire ye buta dwumadi no ye kɔ ye bibini ne ente ase a akora ye beba wo nchen bio abusiafo ye rabe chamfo wo no ye twofo abedi akire wa santemantemu edema NDC ameko no na yate ne nka na asese no asem no asenyi no den ke be koso asokori mampon o mu chese se binti year fi ho anopai baso wo asokwa court ho na asem nyi no koso ene anopai kwasi yeah no eno no na dia na me be bi kakra se ha me ne se ebi asipan ye ni sei enti agidi ye se we so be ye nye ne sa ana ye nye ne sa me megidi ye se se de sa tena omemu a ebeboa ye ne aye musa ye ho mapai adua na som ya anya ne hwe enti me nkopai na na ama asum ana se mapai wasum ya anya me hwe enti kwadwo nkopai na na ama asum ana ekobai sa de a se na ekoya asum papa ye ena ekoso we hia no yonko no ahwe na asum san se ebisi ya anye ni paprofi ena mesoma koya tosumie no ntimi gidi se anye de odi ka no hwe no de me a metosumie no so ye anya me hwe nti kobasa na nya sum papa ye na edeba nti amanyofo ase example a ya na dabia na NDC obi ye say 1pp NPP obi ye say 1DC economy ya ye kasa ase ya ase nyina no wo kasa pe obi be man fato ho se we pen so we ye say na ye so amanyofo no na bia me kasa omu mamra enya adwuma no mo decide kra me judge ne dada president na ye kan wasem no ebi da NDC ebi da MPP enti se MPP ni koya no waje NDC ni die so NDC ni koya no waje MPP ni die so ya ba ya ni timemfo ya mobo se no ya mi kasasa no se ya mobo ye che Canada kura ye bia ye che tawawisi me se ya nana ya mobo papa sa wote wo ho na ye wadwen se politician wodwene ho ofa wo ho a ununu ho na wo bodo no na asasa na wo sa na le se akodwo pon politician wo so wadwen wo ho wo badwene wo ho odo wa e bridge no odo wo twansu na wadwen wo ho en wo ye ni papa na boni ni ti wo ka kan wo se nkasa na politician enka wo si suku dan ya mankoda akomu a etimi di 20 years na 3 mo friends unit blocks na ye nsinwie wo si ni hotel wo si ni filling station enu busumi nsia no wasi awie kasa na no boating kromu agogo central asante achim central boating krom zuku dan ya yesi awie nkura twa kwansini nan no akozuku yesi dan na wie yenko bie man koda nkomu a assembly ma ayele na beti MC ya ayele ne bo education director de kwa de mimfi tadukun no abo nya ne se wona wo mabe ko sa suku dan ni mu no mo brofo nko a wo mu fura ntomagofo magoa wo mu nikamafo because sa DC ya MC na ye kana wase ne bank ho assembly member no ne bank ho education director kra de what azante achimagogo ne be kope de wo boating krum no akoko school ho de say boating krum ne be kope de wo boating krum no akoko school etidan ye mie kwa enye nasem ensamfo ne nkwase asem saa and politicians omudi me say the moment you abeti a politician e can the good people of Ghana ne beto aba to be pe bibia firi ho no e ba beto aba ye to aba wi a wo ye ordinary Ghanaian yami ani na ho nani amemfa we en sorry so daily statesman wono so di bia ba na ensem mienu miensa mefa na hadum sem wose NDC amnyekuo no wonom e wo evil plan ema mfiem pienu ne aduonu enan abaye beto no enti wonom epe atentene ne amma sebe ya wonom youth organizer ya ene wakaka sam ya de e kwakopiem wo court no ye betwe na som na MPP amnyekuo no na aka sei wo mo chese kwambia so
mra na nya adwuma na brante ne ntwe na so esan se ye nhwe han na ye gya asem we se ma ne ka wa hwe de bi frɛ kyerɛ beba no enye asem de enti wɔnom hwɛ anim se anim nya no mra na bɛyɛ adwuma esan se ndc am nyokodi enkrofo bi eni wɔ mu ni agro ye nkase wɔ dɔma no na aka ne saa wɔ de bɛyɛ adwuma ahyɛ wɔnom akoma mu ma na ene epie owura Razak ano enu nti hu behia pass wɔ ma emra no ɛda ne yɛsɛ ɛda kratai wɔde hu nsɛm bi aba kratai ya so ɛbɔ ma ne yɛ a wɔtwem sɛ attorney general ɛna wahyɛ sɛm Auditor General report here eba ye no worm nhwe ememu ama ne bo no worm emfa nkwankoto abontenansa eno ye de fa COVID-19 fund sika no asese worm aye ne basa ho nkontabu bibia ho no no ene o se be komrashe we de fie ma committee atena so ansa na ho ama ne bobi ho no ababontene enti worm nhwe yie ena wo ma fa nkwankoto wo site a krata de hu nsem bi aba na okoben so de hye na akasa ye mo kyese wo mo yetemamufo papa ye eba mra ne hye wo di so eno nti nipa bi a ebu omutiri so no wonum enyai ensem we ne afufuro bi ena anopei daily statement so ede aba edwa so mo eno ye nana amaboahyewa minister designate wone beto ba kwasi twumasi na yete wo mka de oboka temu nsem na ye kwa homa no so na ye ni onwanfo Francis Opoku Amwa wono ye acting director de ma nakok National Narcotic Control Commission ye ni no yewura enkodi nkomo anopei na ensem bia ye tie no yemisa se na ho nsem etie miwura Francis Opoku Amwa wotemenka memwache mwakwa aba ya agyenkwa 101.9 kasafidie so asantemantemu kumasi medase minia ye chia asantemamfo nyina yo papa na efie bokode nyame adum waboye ho ban ode enkwa ache nti bibia boko yo ya fra wano pay ya ye na asibio enya bone ye nya ntie se motu anamo bi ama the friend read ni bone marijuana monsa kadoso po bi ama se dem na ne hye sitie no mo se no enukura be na wo sa ansem no mu wadarom yo medase ene akwanya mode ama yen se yen cheche nseni enukura se enra ena nyame ma ye kwan a ye kose sa enuboni a oka ho asema eyewi ye friend of marijuana ni din doso depending on baby a owo any baby a o kasafe no any din a odemano na the woman say if fear be mienu entemuni say 2021 up to 2023 a woman ena yensa eka sa eniboni na yensa kanu say enkofo yi asutwe say o enkofo bi wa ha omo ye ho adwuma na yedi omo ntente na yakwa akoto ahye omo so ana say yebinya ntie say o ebi aka kese bi ba besen akọ enieme wo mu nyina ye nuboni na yedi omo ntente na yakọchi omo eno ene ye ya ewo voter region efamu bi eni eastern region famu bi a yede chiche saa niema nyina ebegu ho na tsene odi kan ese emramu no so obese saa de na also court na court ma wo ho kwan se obetumi asay no na eno na ye call court 4 ewon kran a omo ma yen saa akwanya ne se ye betumi asay no na ya say no enti eno eno a ye keka bo mu nyina no ne dudo no na obroni se eye 50 tons atse edosu ye pa na ne ntikura na ye call court no ene se ne dudo ni kese a eye no na se ebekosoa esi yasue ya na ebetumi ahadwu enti court no ma ye ho kwan no na atse ye call ena ye kose no ewo bondaze ye military camp ewo ningo pram district ni ma yakose nti ote ya eho asem no yo miwura mu a wo se wo hwe saa no me wo quantify no de basic afemu a enka wo a sika dodo se na ne bo no bedie ye hwehwe mu ene ye no se ukani na bom se 50 tons no
yes, no, na Ghana sika no 50 million. 50 million Ghana cedis. Yes. Just an Kenya sika ketwa. Emuedu. Okay. Yeah, you're right. You're the same way. Yeah, but the rule, yeah, young church, Alpha and Bonnet, and so come here, say, and Pendudua, yeah, but the rule, yeah, young church. Some Pendudua, sooner one, I would desire a gay one more cost. Would you say, Dinty and Aman Wabasa, and Ranwa, yet one more, a do woman, and Ranwa form, Adema Womo, and I say, a Dintina, I say, the way. The piano, baby. Yo, Midase, I'm saying, Asama Wabusa, no, who here pa. Na, a year, say, ye becoswa near body roni debia. Na, a numu de rubono, and a beboa, ama, omo fa omuti, and koshemono, omu for mutin koshem. Na, dear Bakwa, was say, you, and say, a dear, omo mudi hujumano. Oma fane se eye omu juma omu di obroni se eye omu business ede sikabre omu enti se ubo hu de ru o kan onu nu ehunu ne se etiamra but hu ne se eye juma oye na ode enyeska no ode edi ne ho bra enti no ye bekoso na ya bo hu de ru no enso so no benya nkofo a omaso edin a omubekoso se omubeye na ne ede wo mu nsusu ne se odo nsakoso na oya empanyifo ede omani beto fom ye be hwehwemu na ya ba beto ye chewa na mranu enye wadi entis enye se emrana eda ho no emu emrema wo emu nyemre na emum no eye ne onu ne firi se obenya ewo djuma odi enim no enunti na ma omokoso eye mame ma mfatu ho bi se 8 yare ya ewo hoi em se ya bon ho de rua ka ho asema se enke betumi a obuni se abstain ba se untumi entwe ho mfe ho a na kwa bo ho ban enso so no enkrofo koso de bia eye a omumbo mo ho ban emu munya yare no ema yare no koso. Enti sa pepepe na we no akwakoye. Sa pepepe na akoye sanse obroni se reward a onu ni omo di sa adwuma no official obenya wo mu no. Enu nti na obekoso aye. Enu nti na o se yenso ye koso ne boderu ni ye hu na ye sensa eniema no ne ema omu hu se enya akono se obeka se odi uti kwa akoshe sa edwadi a eye illegal because okoye sa na yensa so muzu so a emra eni ubedi yo papa wo blentie mi sa we emfantwato se sa na tie dia ye bodewuro omafo nso si chinchinchina enam adodo dia sika wonya firi mfaso wonya firi munti wose wonyai ya no mu ya woni wona woka se sa dia ye makwan na mra no yenua sa no mai o manga na nyintum yenua na enkoba ne se obi ya ye nchi no na mfaso dia ye de sa no ma ne ye ye se de bi ye nuro ye de bi ye nku ye de bi ye anwa ere de keka ka ho no woni manfo mo se ye nya no mra ye mfa mra nta chi ne yenua ndodo mu no woni o mo ya adwen sa ne tieni se yemra ya yekutan sisi a ye de ye adwuma a ye na Credit Control Commission Act 2020 Act 1019 emra obuni beka se very progressive in a sense say uhwemra dada na ne de ye adwuma PNDC law 236 na eno no emma ho kwan wo baabia se we odo sakosum okodo okonom ene ade a etiamra enso so ye sa emra foforo no ewo emra ne famu no ye de semu se enka ye bema ho kwan na obi etumi akwa akodo we ne bi na mamemma onchechemu kitwa bi sanse san ye ma ho kwan sen kankofo betumi aduan
ɛno ɛne nea yɛbɛtumi anya saa medicine ɛnuro wom na yɛbɛtumi anya fiber ɛne adeɛ wom ɛno no THC na ɛyɛ wadwen ho adwuma no ɛyɛ ketekete anaasɛ bini enti na deɛ na mmara ne ka ne sɛ ɔsɛ nkɛyɛ 0.03% a kyerɛ sɛ THC no ɛsua koraa na nea yɛsɛn ni a nkurɔfoɔ ɛyɛ ne sesei no ɛyɛ nea yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ recreational cannabis because ɛno no THC content na ɛwɔ mu no ɛso paa ɛhwehwɛmu ama yɛhu sɛ onomu a ɛtumi sɛe wadwen anaasɛ ɛtumi de nsunsuasoɔ bɔne ɛba onipadua mu ɛno ɛna yɛbɔ ho na mmara no ɛma ho kwan na nea ɛwɔ mu ne sɛ saa nhyehyɛeɛ na yɛde baeɛ no sɛ wobɛkae a kɔɔto kunmini a ɛwɔ ɔman mu ɛde ne nsa ato saa portion no so sɛ yɛntwentwɛn so san sɛ saa ɛhɔ no kɔɔto ne mma ho kwan sɛ yɛbɛtumi de saa mmara no adi dwuma obi ɛna de yɛkɔɔ court na nea yɛyɛ ne sɛ attorney general nso so ayɛ n'adwene sɛ ɛkwan da hɔ sɛ ɔbɛyɛ review enti sɛ ɔkɔ review no na ɛtumi sesa a mmara no bɛma ho kwan na yɛdua nea ɛyɛ papa a yɛbɛtumi anya enu ɛne nea ɛkeka ho afiri mu a ebi a yɛbɛtumi de akɔ amanɔne na yɛtumi anya sika afiri mu aba yɛnya saa ne deɛ nea yɛnyɛ feel sɛ ɛtia mmara a onom a ɛtumi sɛe wo no yɛbɛkɔ so a ne abɔ ho dawuro na yɛsi ano kwan sɛ bɛyɛ a nkurɔfoɔ ntumi ɛmfa nyi dwuma na kyerɛ sɛ papa mete wase a weed na anaasɛ marijuana a yɛka ho asɛm yi yɛwɔ mu mmienu deɛ ano ɔdene paa ne deɛ ano ɛnyɛ dene na mebisa sɛ ɛdeɛ nti ɛna dodoɔ no ara no pɛ deɛ ano ɔdene a ɛno so na ɛsɛe nnipa na ɔmo no nkora mfasodeɛ a ɔmo nya firi ho no ebi ne sɛe deɛ tɛn ne sɛ deɛ ano ɛden a ɛtumi sɛe nnipa no ɛno ɛna ɛwɔ hɔ bebree neɛ ano nyɛ din a THC content no ɛsua no ɛno no ɔsɛ wonya n'aba na wode ɛno no di a ɛno no nyɛ adeɛ a ɛwɔ yɛ kurom ha bebree enti sɛ yɛma ho kwan ama yɛahyɛ aseɛ adua a ɛno no gye sɛ bi a n'aba no yɛkra anaa yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛtumi nya saa n'aba no bi na ansa na yɛdua ɛno nti na ɛno no ebi ni ha bebree no na nea ano ɛden na ɛno no deɛ ɛwɔ yɛ man mu a wodua na ɛkɔ no ɛno soso no ɛwɔ hɔ na te sɛ dɛ medical aka no nea ano ɛden a ɛtumi san adwene no sɛ onom a ɛho nsunsuansoɔ ɛdɔɔso bebree san sɛ onom a ɛtumi obroni sɛ impair ovation ebi a sɛnea osi ho adeɛ no nhu adeɛ yie saa adeɛ bɛn wa ɛyɛ wo sɛ ɛwɔ akyire a ɛyɛ wo sɛ ɛwɔ anim enti ne dum bi wɔ hɔ a sɛ nkɔfoɔ fa ne saa a ɔmo ahokeka ne adeɛ no ɛwɔ fam adriverfoɔ ɛfa a ɛtumi ɛma nkwanhyia ne nea ɛkeka ɛba enti no ɛno ne yɛka sɛ mmara no ɛmma ho kwan sɛ yɛbɛkɔ so na yɛayɛ ɛno san sɛ nhwehwɛmu nso so ama yɛhu sɛ ɛno no etimi ɛde nsunsuasoɔ bɔne ɛba wɔn a wɔfa ne wura Francis Opoku a wɔyɛ panyin kwankyerɛfoɔ a na court commission woda no akora anɔpɛ yi yɛbɛda ase sɛ agyenkwa afɛn yɛto nsa frɛ wɔ akyerɛkyerɛ nsɛm yɛkɔ yɛ anim no biribi ne yɛnte ase a papa yɛbɛba wo nkyɛn bio na yɛbɛpɛ nkyerɛmu yɛ bie wo pono ɛma yɛn yɛda ase ne dwuma pa a moyɛ na mamemfa akwanya nso ntɛntɛm na yɛnna ɔmo a yɛne ɔmo yɛ adwuma ase nkanka sɛ military for a time biara ɔmo boa yɛn ɛkɔba sɛ enubɔne yɛhye ɛne sɛ yɛdi obi ntɛntɛ a ɔmo boa yɛn ɛne yɛn yɛ national security nso so time biara yɛhia biribi a ɔmo soso ntɛntɛm ɔmo ba na ɔmo bɛboa yɛn police for customs for yɛne nkɔfoɔ bebree immigration for nyinaa ɛyɛ adwuma yɛda ɔmo ase sɛ time biara no
omuboan na yetimi bo ye man I am media so ka ho bi. Oh, media they say na yes say madam asi say eja dewura mukoso abonu eno ene boan e man krofo te juma yedi ensusu media yedama asi nyame sham Won menyamfo Francis Opoku amwa ena no pay akra yeda asibio yo abusiafo we panyi kwanchafo wono na Ghana memu wada narcotic control commission ano yewura Francis Opoku amwa widia wono mo treye tonso no adwosia awoso tonwa musika 50 million Ghana cedis nyesika ketwa na sa widwe no enya papa ni bia ye de sa adwene no enu ntina wo so wono mo hye no enu wono mo hye no saa no nti aya agenkwa 1.9 yenya boafo nkrato niemla ye ba ye beto aso na yakọ yenim ene ensem wo ho pa ye besi hu nkunya na ya twetwe enkomo afa ho aya agenkwa 1.9. He wants. What's the wedding? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Sim my yeshepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Timo Tonodo. Never no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Up ambulance. You it's not a bicycle foam. No, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brante pa. No kuniso. No puna waka that you may kiss the bride. If you want to so day. No donna. Man on your donor. Indeed, I will want malaria and come to them. Lufat. Malaria group test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa edwede nkrato yi ajatum se eye. Obiara ribisa, neda me shiva on a pay me wasn't brodo. Me see all your alternate. Fatigue in a fever, so on a pay me repisa. Me see all your alternate. Malaria, then mo general body pains, but I'm free sick of alternate. Everything be alternate. Take off be the ultimate, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Weja when I'm yow, no martinate. Pasta na ya, no martinate. Presented fuka, no martinate. Kaya you borrowed them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Weja when I'm yow, no martinate. Pasta na ya, no martinate. Present fuka, no martinate. Kaya you borrowed them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo. Rose, for kitchen video man nebi sasa ayefro no sisi na esisen. Bra, unso abre mu. Sanya man ko ne kwaware ebre. Uyiri we die sa otiwa ni hwe ne pa. Ye di machi so pa. Aka 2 days pa na wedding ye dru so. Na hwe cold relief tablets ibe no na ho nto wontem. Wetimi amayire wedding case. I don't know. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wanketenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so ne su ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho ato wontem so. Cold relief. Semansia wa enkambetra oba we mu saa so mo agam hako. Awari so. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinko Limited. Sports Stadium Mechi, YF Brono no so. Telephone 051 38966. Code relief. A relievement so. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra. Ejem mo fani benina. Iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6 nutrient of ashimuma. Foligo drama oxygen na yechuko yemuno. Eje dwumezie. Namusunya hodia ehwehwe. Foligo syrup the better malt we ewewe ni jama mofra. Foligo blood golden nutrients so on the pama benefo. Eliketufo ni obi a wayaya na hotono. FD ahwehwe sɛ gyedi nkwatu mu agya tum sɛ yɛ
abusa fo da masese matwe ye ne agye adwadi nkrato aba ha ya agye nkwa 101.9 kasa fidie so MPASUASO gise dwumadie ene yesi nkunya ye de esumwe ze modu ebo otwi ko brema ba ni de kan ditie ena no pa bia yesi nkunya na ye de esumwo na mamenkanfo Entrance University College of Health and Science fa emang so yo for hwefo ope bi ama oba ko kusua de de mfaso de ebeba so ye dusuani a obekwa akosua de na wankasa no ebeboa wo no ho ne ye kamfo de ama wo obeso ye dufrani kese wo Ghana memu o ye pharmacist kese party a Entrance University College of Health and Science ho na ado ni be kire ye ne de lufat eba ye enti ya ye adwuma no ache pa ye nim so na we ye tobinko enwuma no ebiankata se bibia edi dano akwamum yenko na West Africa sub region ye doctor of pharmacy any degree programs ye kika ho nyina bibini a obefre 0509 086631 0509 086631 0509 086651 ofre nya ye beje osom ye ne kwa me nkumasu apon no ene di adwuma yake etamaba no etu wi a certificate ye de be ma no e kaja pa eye adwuma eyiye Ghana Tertiary Education Commission wonom so agye adwumadie no atumu na yakwa homa no so ne yere sa akode pipra eni nkomo na no pe MPASUASO aprobo ba bia wodwodi ekoso no wontwa mfoni encheye hello sa akode onza akwa ne fie bokode ana adam boko yo ana pe infan wodwodi ade na ekoso adam matwa mfoni cheye abzam da se kifo bekaya afi asina ya shafio no edikaka se yebeko district assembly no ahodo no bibira akɔhɛ ɔmo project a ɔmo edia gu ɔmo preparation budget sɛ ɔmo ayɛ yenti ya shafie ɛwɔ so amene ne pressure na sɛ na sɛ no yɛgya tumutile sɛ yɛsa to aso na yɛhɛ ɛyɛ so ame ɔmo budget 2022 to 2023 ɛno mo so ɔmo ayɛ na ɛde sika tike dia ọmọdé yẹ sa ẹnọọma no nti ẹgbọ su bia ẹkọ abo hia kọ agogoso kọ de ẹwọ na mam so kọ ama asem na bodi edwuma kọ no yẹnsa ẹfọ ne kẹkyi sẹ nikwa no kọ ne nsẹmfẹ ni kasa fa saa project bia ẹkọ so ẹwọ ho no so ẹwọ etia no na ẹsẹ yẹ sa to so na yẹhwẹ ọmọ project ahodo ni bia ọmọ yẹ amajen sẹ ọmọ ya ọmọ ya ẹbọ atimẹmu fọmọ so ẹho adodo ọmọ kakara ẹso hwẹ ọmọ ẹnwumanimu a na epana se ebo ha omowi ebo so mo so muguso amoye na se yeko na yeko kofe enti na akamiensa ena bia na yemfa yani ehwe enkokofe enti emu mienu dia batimi aye hu nhwemu aba kofe se the project ni esi eko na ebetimi aboa se no pre se omowi ana se omo ewienum na dia na ba mienu a mesa se na otwimu nya na se na kakran metmetu anamo afa ho se me kokofe na mahese no kwewum ani sika omode eye sa project no ani bi ana na pe me da bo so kakra dia mai ne atifo ne hu de ekoso no eho ensemble akambe da sibe bre ofro mo se bia obo ma so na kasa project se de yenya ba ko ne kan ho asamo nkomo no kasi ana omo esiki kakra etia ka se se ne beso ebe mu guba bi na ya o mu suo se wa hwe be che wo mu atomu ana yana ba ye o wa ka no o suo ya ezi a uja office o wa ka na se so su bi pewa ni ka be fie esu ko so ti se ne enya se kudu ana wa ye first ya ro ko so se na ewuro we Ghana first bi ka so ubi esifa na o dafa oh, the Arabian is in the so the Johnson Pacific from our Ablas. I didn't know if I was often for said, dear said, and I don't couldn't be mine. On so on one can see or Tamotic College facility board. Remember, me the job police station, or some Baba by me, John Abono, from there. He said, Germany, echo. Where you from? Or if also, or can you see, all right. I said the as the local says. Then I did any about call was Kasa, the young boat Kasa, and the local says, and Lemony. I was found some young who suggested, I also could that canon, to me then or now watch assembly member. And so I went to I don't see any good suggestion to my yes, any chim or a Mercury.
Mercury, I don't know what say or more police station and also I want Mercury do Mercury while the traffic light now. And that's a school park and also see a police station. This will now, me correct a idea or more to say, no one say more CJ, but I'm moving. Now, you look at car, my friend said, Tomaka say, Minima Sona Casaya, MC, or this more say, as some court, and Chile, Abasa, or more area. Now, here we say, Nadia, most of our court area, see them as a completion of police station at Mercury. Never did idea or more alternative amount for an idea Munya, then quite a Mokamo Asamo. Now, who's getting 578,919.90 578,919.90 asa police station musu ewo Mercury na kasano ka ho ka so ebetimi amotima bo ho ka mu bibia ho e ka no na area MC oni djuma se ade a asem no ewo court answer se semu sintio akwakoye ho basadi ase omo enya ade ase omo ekoso ejeje ba ya se kedi hu foni balanso se akwakoye hu kan foni ko akwana wo yom sa ahso ebize ọkọdani bi kwa za bobo to platform enti onu na ehun fini sun tan so ayede kaka so enti mo so lan kasa MC woni me kasa so much so mo so completion of police station at Mercury at the who can 578,919.90 at the what they call up apamda then mu a say 5.7 billion OCDs. Oh blah nisika kuma ya bronsan na na bia dan tiye bia ene sio na minse hunfuni no iraba batu samum na yete forso ahe na omo ehu na omo huje ekoso nti eje la meno kasa sisi ide wudo ani pemu ewo ho pa dia metima ka se police station no ade a omo ewo mum so omo wi na so kwa wa ade omo wi a omo ni bia na ba ko a yesa de ri ko pemu se ekopiem enso ewo swami hono anso a elomu hotel no empenfo ayo maje se omubesi traffic light bi enso ewo ho traffic light bi so ewo se betima boa ama omo esa akọ abase wono so total police station na kan twemu a obunya traffic light se betima boa ama sa post na besi wo se betima boa se ka bi firi kronom ba na bi so efiri kuma so kwa omudu a mo so efiri sa abase dan so betima tiasi kwanim na etrege so jama na school for some cross plan so o betimi enso etwa kwanim ma no manya so akoye so de ama wo mo so ewo no mo se omo ayesa traffic light no ewo Inum hotel ho na kasa no ejena ba na problem premu ewo Inum hotel a hu po bia kwesi na ya bla tata no bosa kase na enfenifo de no ma egwa kwan so a anka omo eba be upremu so ewo anumani post office won so a enfenifo so ya omo je se omo de sa traffic light ya bi esu ebesuo eso ede aboa omo so enwemu ho no so akono na se de be ya enka traffic no so entimi ensi enso eho bebre enso enfenifo so ede ababatu omo nyum se omo ebibi sa na so kokopiem ho no ade a bibia sa enso eniwo so eho ana Brema Junction ho na san no yenem se traffic light eho etimi boa enso ema amafo muvem so akọ Brema inside ho no no mo so pie no ka so duwa ale se o police ni ebegina ma traffic and also that traffic and so what me akoso sa akwa no upie mu a ade a traffic light de esisiwo a te se sisi wa che enya asem anka telephone betima ni and also no almost so my ni so kwa kupie mu a gena ba me ka se na no pay traffic light no ni se afina 24 ba ba ya na se say you every a na se ka ni twemu and se wo obi a wo smart ya ba ba na gudu a ha also no ba ko fa ensem na ebi abem ona udu Mercury ho na kasa ho no Mercury station ho na kasa traffic light ho no maybe ana kwa report ho na kan na mo efiga dem ho no kwa report ho na ye wi agbode na ho na so mo di no megu akwa so a
no more so big Marissa, Africa, and another for the black as I the pass on more so I call new road because then I can't be a son if you a master side back. It is off son if you should touch my road so also at the back. It's not a day at the money if you can school of class 8 come one. Then I add the pound so you don't really have a more. I call about to be doing a telephone or more. It was on my and so could be more Africa, you know. Idea I feel so. I was so dance. So could be more. Yeah, it's mediator of my own. And who's calling 200,000 586.390. 200,000 586.390. As in before. South Africa, almost say some was on my area to see Kiki. It doesn't say to carry almost my Africa, you know. Africa, someone who's coming and so our him. It's a general about and Roma, me and Sarah, and me, our bossy, a year, or more police station, Muslim Chronom, another Muslim, I am a crew. As I made almost a completion, as another completed, as I made almost a million, but more. And I saw a Busher crew, a male group, my. No boater and the money post office in Africa temple for some waiting now. We don't need more. A yes, family assembly. No, I have a master, a year question, and say one day, you know. A idea, Saturday, and idea, one more area. Swami, Jacoso, and so, and so, and Jabba. But never we see the Academy, the Kuma, Nama, for Muchaka. I was from many persons who say, over time, so Muchano. Sabi the telephone so ade so the aboa wo mo no kwa de Ghana de ubuka ubedi yan so de ade a mo nye na komo kwa na komo di bi kwa de ankanya he ye mo de ade a mo na sika tiri we na sa me de omo de ya pege to ko so ahwe su enu e ti na ekoso e wo so ame ene ni person de Ghana ba amaso amefo na wo mu emu hu konta emu atan se yahudu abobọ so se traffic lights empanyi chese bi ho won mo wie so amefo no a ne wo manfo a wo fa sa akwa no so no won man kase mu hu akonta emfa ba ya me ka wa sa enum hotel no inside necessary enum no so mo no se ma kwere se omo that traffic light this is what this is what here as you be say you no but no yo mo so ma ye enum hotel na hu po bia no eno so no omo mo twemo so be mo se dey bia eho MC na kwa kwaje won na ka bobo nani na wo de jebe de ba fani mo ma na so dia me na be jadi ba ye ba wusi na me aduma ya kai na ya beto aso ni ya se asem na da se de mo kasa se nti o mo ka ya so ye PM o si ka ojino ya ye ni na PM ya wo so ojino ye ni na so e wo ye so am ye din ya ba betu ga man Sunday school for me, Omutimi, a boka almost by 200 million. I don't know, sir, man Sunday school, so Conabia, Debia, or Swa, a Petula, and a common school for those, or Swa, a diner, the common school for no. Do you know, man Sunday school, so me for a year in my Sunday school, say a part of once. That could pen out, on the come of that of one, free, a catch on Mukopiwan, and I said, I will copy one, a KG1 for Mukopiwan. One more. Ana MC for Cocohe, almost almost them to Maba. Sakoye be prakaje bi na twaso. Neze olosu ya simbi. Ki mami fancy. Afro. No sakoye be pra na yate nka traffic lights ahodo a swami empanyi am ya so atese woroma yo akọ ho aprobo akokọ ni ho a ewo ha ya jenkwa 101 na gasafidie so alaji sidi be se menka njo se woni ha wo ho ya kwa ye be ni ne kuta ye ni wo hwade wu hu ni ye ade ne ben wa wu hu wo kire wu hu onya ye wisi se de asa abo de egu so no du ba bi oni adoko se de obi ata woni so no besra wa ni hu asam de ye ka aya mfa ni agro tu hu anamom na emwa ete na esi woni so se de woni no esitie bia ya mfa se kan kan ya mfa paso kan ye de bibidro ya ene ye de eye ho adwuma halaji sidi be nipa dodo no an waje pene a waboa won ma ama ne won hu na de obi nso won mo sa sabi woni bienu kura akoba ne da se na woni ehunu ade entrance na mo ho aboro wudu ofen so na monzongu a busa se hefa na halaji sidi be owo obi a be kiro owo fenso na monzongo ba bia nkremfo asonda wono eho na akra oho a wo ye atwuma
padodo na di ho adanse eno wa tinsunsun fe honam fe ho yade na beto so obeso otukwan wa ya emfa usika asem wa ye basa wadwuma asem wa ye basa woda na obi no wa beda wo hunhun wada ye so ankasa hunsi ablabo no obi kuta wablabo mu alaji sidibe ene bebo wo sa kwan so frɛ no anopɛyin 0266 666668 0266 666668 wo frɛ no obɛgye so na wahwɛ aboa wo entrance ema me hu yanka em waseten wa abla alaji sidibe wo bo nipa dodo no a 2023 emfa no ma eni agro won mo ka ho na no pɛyi yade umpɛsuaso ti se dwumedi ebrewo adopɛ miraless frempon okasa de man disa mekro no akra watrance ye hwɛ ni mu se doctor kosi chei okasa de man MPP amekro no obetrance na Abdul Salam ono ye trofo panyi edme CPP amekro no ono so ebetrance anopɛ anopɛ de Mira Alex Frimpong watrance ma me kɔ ne nkyɛn na me musa nse fiempo etse Alex ADUANABA akra fie bɔkɔ de nyame anda Roma ɔde nkwa che fie de bɔkɔ na ka ne aka de hin na aka yi ne aka ne sɛ na na aduda nkwa akofado ɛne ne vice president me kɔ ba bi nam keka sɛ ne nia na host ne sɛ na do ba umia betimi aye ne ba o if is official ba umia o 59 years na do as we speak or be 79 years per the age of the man Ghana just obetimi awo na just obetimi awo so bi nem fi aduonu a dum wo twekro timi wo ntino one ne nua ana ase ne ba Dr. Mahmoud Baumia a Ghana ye gigi etu nyina ye de ma wo mo no the omaye system ni ntino o kan say apobu eye bokwa na ye bibia e na do ye nyina chi na ebi na enya wo fe ebi na reporter yi eken so am he ya on adane ye nchechire bi wa Sunday na me ka kire ya asori man say wo kala guli politicians mo kwa asori ADUANABA say na maybe a proud Methodist church man me so me Wesley Bow for Christ ADUANABA me Methodist ni me som wo bleman Ebenezer Methodist Church wow e hokra ma ba asori kakra ho ma tra breman pen okay te ho ma ba asori sisi ade me nso me wo meduma okay me wo Comrade Methodist asafo meju wo sa ade ma menchia mens me chairman second chairman okay Berima Osebubi okay Berima Osebubi pay baby a will be a mechia mate ti sane na o kan ye kwa asori na sane na me gusu ana manu gusu ana me kan ye wa asori dem ni ye nchechire e na me ka se baby a wo no wo so no wo de na wo wia no onim de ntia ya ma akwanya se de asori anim ne enye asori project ene ya ma osika se kofa anwea ebi akotwa iron rose koye bibi wo kono enam se sika ne ma 10 million tin untimi inflate na anko 20 million you understand obetum a ebi obetum be 1 million but who rebe few there because who say wo die ni sa no aba boy politicians for so bo esan say politician no ya ma ebi 1 billion okay 1 billion so okote so the 200 million atoso a uzi sika de ante say but wo 10 million or the 1 million eto so ti say ka wona nke ma 1 billion na ka de sa ka de o de de ye nua Maxwell ona o MC I say MC o so ame me bana me tie mu program ni nyina hwede o report yi kan reporter yi kan eniema project ahodo a o de aba abeka kire swam ne mpetem fo se wa wie no enu bi na reporter e wo ho no ma wo ka ya ntebrofo Ghana ho ya ka computer de che say si e wie sa on ze we are sure ya wo yet to be completed as I akaka kra bi na ya wie but ya can completed che che si ya wie and other way round obi so be ka se completed ya wie nti e bia sa o de say akakra ne awie yet to be completed or to be commissioned dia na no de ebetu anya bibi de ahye ho de ama but to say de na reporter yi kan no ne so ne ba bia wo no e na e bia wo try say obedunu Ghana na wabọ Ghana yenso nyansakro no but enye honom na ye de ye hwe na de ye ka nyina ne say Ghana fo ene atiefo ensripe entwe osuo ne enim say enche 2025 inshallah
nyankopɔ bɛkasa ma NDC yaba abɛgye tumi ne deɛ free this incompetent mo bɛgye kɔ asa ɛdɛnaba memi yɛ nipa a memfama asɛm nsie o woyɛ bɔne a mɛka okay ɛna woyɛ papa nso a mɛka enti sɛ ade a woyɛ ɛnya a ɛmfa wo ne sɛ woyɛ NDC MPP or whoever okay ɛnya a mɛka ɛno a menya akwanya kɔ mu sister station baako na me ne yɛ nua Captain Smart ɛna na yɛ interview no ɛna obusa me so ame yɛ youth organizer yi ho asɛm Razak ɛdɛnaba me one person a adeɛ ɛnya ɛnyɛ yɛn nyinaa yɛ kan bi sɛ na do danko akufa do ba bra no wɔyɛ do or die ne ade Ghana for say ɔman Ghana mu deɛ sɛbe yɛmfa saa akakabensɛm tumi no ɛna yɛde tumi de ma yɛyɛ deɛ ne sɛ yɛbɛbɔ sɛbe yɛabatoɔ no a yɛkɔ akɔtoɔ ne ho ban there is nothing wrong sɛ wobɔ ho ban and sɛ wobɔ ho ban no nipa na wɔ so ɔma ho mmɔ ho ban no ɔno na montuo na bɛkyerɛ wo reply a wode bɛma no okay but sɛ wonya opportunity na wogina public state I wouldn't say wanya ade deɛ bet ne nkasa no bi wɔ hɔ ana ano ɔhye but the ama NDC for wohwɛ yɛ a yɛ national organizer ɔkasa no dide na mewɔ hɔ no na mewɔ hɔ ɔkama Ghana foɔ nyinaa te aseɛ sɛ ɛnyɛ akora no asɛm na wɔka no ɛna NDC foɔ nyinaa yɛtɛ akyiri sɛ kyenkyena akora no deɛ ɔkae biara no saa na ɛteɛ okay na mmom no so ɔyɛ NDC ni ma ba pa deɛ ɛwɔ sɛ NDC yɛdi n'akyi na baabi asɛm no bɛkɔ akɔduru biara no yɛhwɛ ne yɛpere atɛntene ne ma no na mmom wɔno ne worry deɛ sɛ ɛto kwasi deɛ a yɛne ne ni but ɛto kwadwo deɛ a ne yɛgyaa no okay ɛno no na sɛ woyɛ a ɛbɛma the political party a wode saa deɛ ne di no ɛbɛka sɛ ebi a woyɛ nyiyimu sɛ ne me nua ka na ɛnya a ɛnyɛ saa na ɔkyena nso sɛ me nso mekɛka na ɛnya a ɛnyɛ okay but me nua ka ne deɛ yɛgyaa no ma ne kɔ but me mekɛka deɛ a yɛasɔ me nya a ɛno na ɛba saa na a woma Ghanafoɔ ne nnipa ɔmowɔ Ghana nyinaa hunu sɛ ɛsɛbe wosom amanyokuo bi enti yɛbɛsrɛ yɛ nuanom security expert na anaasɛ apolisifoɔ no ɔmobɔ amammerɛ no ho ban no sɛ akwasika na ɛnya a yɛkae wɔ mo because deɛ yɛ nua Canada Japan kaeɛ no ɛno no nkyɛ sɛ yɛato atwene ɔno koraa deɛ wɔnya opportunity declare war eti sɛ nɛ yɛ nuanom kɔ apaka akeka na sɛ ɛnya a ɔmomfa ɔmo ani nkyerɛ hɔ na ɔmo nkɔnkɔhwɛ na afei nkurɔfoɔ a ɔmo kɔkunkum amanfoɔ ɛwɔ Tachiman nkurɔfoɔ ɔmo bɔ amanfoɔ tuo ɛyɛ ayɛwasɛ wɔsɛ wagon ɔmo ntu ɔmo nyinaa mmara mɛgyina mmara n'anim na ɔmo mfa mmara no ani no ɛyɛ naba na ɔmo fa mmara no ani ti na asɛm no bɛkɔkɔ ɛbrɛ ɛne hyɛbrɛ nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ mira Alex Frimpong no watene nka ma menkɔ mira Abdusalam hɔ akora tena ase na mmusa nse fie mpo ɛte sɛ akora fie bɔkɔɔ deɛ nti nyankopɔn yɛbɛda nyame ase ampa saa Rashid si musa asɛm mra na awɔ he ɛnu asɛ adwuma na meka bi ama wo adwuma no a ɛnu afisɛ nu ani na mo fa frɛfrɛ saa sɛ ehu sɛ oni pɛni mu atwa picture ehu sɛ mfonyi no so deɛ na ɛyɛ kama deɛ so hwi ntakyire saa mom mfonyi yɛ wotwa yɛ nyɛ agyi ready ago hwi ntakyire yɛ nam sɛ ɛyɛ no a ɛnam sɛ papa yi na deɛ wonkwan mu minya wo life wo share such an entrepreneur a privilege no correct as getting opportunity to meet him kwano alhamdulillah yeah okay yeah bibia na be niskasem there be no correct ne pano kwa be tena sam kwana show kwan nso se no akopen na no so all the things he said no still guide I say guiding principle am in minti is good okay e de nyame ase mira salam no watene ka no Alex yɛhwɛ sɛ wonim yɛwura Clementa Park Busa South mmarahyɛ bitwani wokɔpie mu wɔ mɛyi mmarahyɛ bitwafie mu a commissioner a wɔhwɛ nwoma asua soɔ no wɔdi mu tintima paa wɔse free SHS na wɔ no ho akɔyɛ duro bɛn bi a anaasɛ ntampe homa bi a ɛde kɛta ahyeɛ po ɛne kankan ɛne nam wohwɛ sika a afa saa duro bɛn no mu akɔ asoɛyɛ hɔ na nne yi du baabi a ɛsɛ nkoda ne bi nyɛ aduane ni
edu bi yesise infrastructure enkoso ohwe de yewura ba umia beka ye sika akoho the finance minister ebeka ye sika akoho the education minister beka ye ase ensisi so ewo ho woni opani ya adwen se e wona kwa akoye conduit for corruption TV ene de giga ka ho ana ADUANABA medase yemfa akonye sini enchia etie for magibre na omutie enanope enkenka NDC party members more the various branches because akai omo se enche busumu ya yiwum ya ebreni dura 22nd nyura Dr. Kwamnado for beko akofa na nkrata samu na wasa na wadi hu dwumadi bia se fata se wosu wodi na odi akwa kyerɛ mpanifo na mpanifo bie kwan na ɔmo na kwanya ɔbɛbɔ ɔmo nkyɛ abɛsrɛ ɔmo hotumi nti ebreni dura yɛsrɛ ɔmo ada ɔmo nya ne moa we enye obia keke na eka NDC national chairman Johnson Asiodun Ketia and esi gina yese going into 2024 elections no campaign no ebe center on Ghana's economy the sent ni hia omo nimdie e wo ye economy ne ho no matimi agina no a started the free mrahye bedwam nti mrahye bedwam kra ne ye pomo nimdie wo economy a na how much more your presidential candidate ono no de o se nimdie edo no ne hye ne ma nti yesre to ahne se breni dura the national chairman a propose the amaye new se yekoye ye ho abrode a ene na eseye ne ada na afi so no ma menchia menua bi ono nso no anopa wutie me o se de bia wo kwa no asende me message no matie nso kokora wo nchia me ni akoma me triba me no we medical doctor ewo Afari Community Hospital a friend Odunya Akodaros brother no pay me chia ADUANABA asembe na aba eyewura a park asema okai se ohwe ni nkyeremu na ode maaye na obi a onim hu nimdie bia no wa sa na obeka no se enam enema esisuo nti no krono bi ekoso ogina ede ba so na ode ka sa asem no okasa na oba be ka kire yese medmani ahwe free senior high din in 2011 in 2021 media budget ya the finance minister ebekin kan kire no so okọ section 284 page 49 oka kire say since 2017 edebe pim say year no 2021 no na eka ya bon wo free senior high hu nyina 7.62 billion Ghana cedis according to the finance minister ekomunano in 2022 and was abaye into obaye a wo ba be ka kire ye no and obeka kire say a car yabo 2022 this time round enye 7.62 billion nemum rather no sika no a drop about 5 in 2021 now I say 7.62 but 2022 I expect because Saturn free senior and that's all it's not gonna for share the music can we ba ka ho no or say entisa nemum no eswate e dia ba 5 points a little over 5 enti no e be twetwe waso kakra e nyoma mienu ida say omo ye omadwen say onko omu wia ene ya che omo no ma refund ana say sido omu si wia no omo kwatena ase hwe Ghana ye mo bododo omu wia akese dodo timianti bi nkomo omo back na omo mfanya bibia e wo so omo de ye enum no ne enya education minister wono na so ye na ankasa hye de nsa ena ono so baaye ena wo ye meet the press ena ono ba be kire ye mu akase free senior high no since 2017 ede be pim as at that time na wo ye meet the press no na eka ya bo no ho 7.7 billion ADUANABA uti 7.7 ono kura de wa ba betum nchine enti ano na ye wura park credit sa no say ada na ene minister ba wa be ma ye 2 figures the education minister ono so hwa so ye no so no eno so asa be ma ye different figure no kura de che the 2 figures na minister de ma ye no ene de na ekoso enti eho no obia wo yetemamu ni bia be pese obehwe nchirichiri mu obepemu nchirichiri mu ye na wa hwe se bibi na ekoso edidija bi na ekoso na we ekodidija we ya na we abeka no kre ana se we nso no kofa no hu se so dodo no ati bia maye
in any case you can compare a crowd first or manage the free senior high pay sika almost say alcohol any senior yenyanum ye manum ye nananum ye mankumanum eti school mu ho enioma omo fam no sana etiana and now better you see enya duane ni better but don't forget say free senior high omo hase no omo ka say every year be cost here 1.3 million. That time it was not billion, 1.3 million. And all things being equal, and as I see a tumwa, they should come out to come and educate us. Sikani a car say be cost here, say the abrosa. Senka all things being equal, per womo calculation, and I say figures some of them might between 2017 to 2022 no crown. Senka 1.3 million na. O kamboma enka endru sa that 7.7 billion na education minister ekano. It's not a hube here say ye ni be show. Ni akwa kwhwe de ekoso wo ho. Na ye nuanom MPP for so mo kasam kire ya na ahwe ni ye because enye omo enye wanwa. Because omo ye nipa sa de we eye omo sabe ye be ka say eye omo sabe omo amu ase a omo bo. Ye ka corruption katasha ne proye a untimi nsa MPP ho. Enkonkobo political party bi adin. Jeje America sa ne say aye bia pen. Ye wa hanu say ena ebra the energy minister ekokofa deal bi buy obeka che omampani anka NDC for ye hwehwe ma ye chi wo no omampani ka say nka omo de bri nani so no anim ho hwe. He was misled yet anu say ena health minister o say ebra wo kwa sign contract bi no sabe na ono ankasa no wontimi nwini ye ontimi nwini nti no onim say sa kra na amount no etie enti no ma ye series of examples aye numie no nyina no eda ye ni manager enti se kire bi no omo no ye na omo kasika sam na ye sika ensisi gina ensisi su ya e wo se ye hwehwam ye de ye hwehwe from one se omo so beba no ma ba be kase e bia pe omo information omo nya ye no se be omo anya the correct figures no na this time round there sa amount say ene ya bo e ka we ne ya bo free senior high ho near the ABC didn't cost this amount of money. Na Ghana for you when Sembi Sebia Yabisaromo. And this idea until some out. Na say 3 figures. Minister of Finance, Amaye 2, Bakuya 7.65, Bakuya 5.3, and Education Minister Abema 7.7. And which one? And I say some person Ghana for. Yen yusu na yen fan calculated for. Alex, who's from? Better pana. Abanya when yen issue hunu. Ade such a policy aba de be boane manfo obese tina sa de name say what de bo man kro no ADUANABA napco hwane de buy aban unim say napco trainees for sisi aye ka so mda so omusika bi akem enti nyo no anya sa ni so ade hunu no okay ade enti na nkran ko adwuma wi o so ontu omuka eye MPP fo nkenken na do akufo ado ne baomia eye ade omu dida kata asihya ne proye ne de eye omoduane omo kofa de bi de bebru ani so no omo hye kire no omo de awia Ghana etini se wo wia Ghana no omo wia Ghana ne de eno nyanya nwanwa because omo dua no omo dida so obi benya nim de nan in any case free senior high na do danko akufo ado ebeto aso na nyon na de baaye waka na makasa asem we bebre ono ankasa eye interview 2015 e wo man FM wase na nije eye na hoho a eye no fe say no intervention the policy or na adwin say Ghana for to abama na enko de beba no yewra John Dramani Mahama implement enti wono no ba beto aso tambia ye ka John Dramani Mahama started progressively free na do danko agufo do ba beto progressively free so do you know why 2017 na first year for na second year for na third year for and so catch say free senior high what they started only first year na second year and third year for they no mo Ghana for ma no me Ghana for adehye enti progressively free na John Dramani Mahama assassin eno na do danko agufo ado eba beto aso ema necessary ne yina yekọ na yekọ no mo sa fa sa kwan no so esa de wiaye because ADUANABA sa wo pese oye free senior high ehwehwemu a sa these 3 figures no emu de wo he na wo kogina so na wo de akwa kobusa nsam abusa so mo mra meyi ano wo be fa 5.3 anaze 7.62 another 7.7 emu de ohe na ADUANABA obefa emu de he na obefa it means from the American say yewra park asema wo ka no ono wose per figures omo de aba no ono ni susiem no osusu say MPP for e fa sa free senior high no so e de aboga na kro no and say entisa it is up to the finance minister together with the education minister so mbaba bonti no maba be kirekire mu
ama Ghana for ate say figures e di card be na de enne ye gina so ne ka say e ka ya bo no free senior high ne huni na no achi nsem bi se bi wo ha ye bi se o Aduanaba Alex Frimpong wo kasa de ma NDC amiku na watine ka me ka say Dr. Kosi Chei kasa de ma NDC MPP perish the thought I call them say perish the thought ya me fang manu kokotwia manu sumina so thank you manu sumina so that's a permit was we dey ka plan me Dr. Kosi Chei yes sir say abuana no what said ya with different question dog na fie boko there so far so good everybody be who say na show African awareness na many aji say wa da so ka we na just celebrate be there honestly wa come no pay you know I come need the tisu so ya wo shira isi pobo isi this na agrority na be ja be fa me chama me fa chama tipo ina na so ame empanyefo ne adenya me che obi bia o tie ni patriotic party ma his excellency the president so ma mencha no na ayi abibia ubi sasa say na odi akwa go na uti no we be tie no ma le so uti o ba station there was uti na otimi egu bibi kakra de ba bia ya da say da necessary papa what I say say ade bia wo bibi fufu bia no ba beka bia da ya beka che o me o say o kasa hotira that can be too for say on ko na araka che o mo no mo ko sua bibi o e just abo beka hotira ko say wi ase be say na beka che o be papa we nyina we o sorry ya wati na fidi achi obeya scatter dok no na me bo ne boya de say de abeto me pie amakosi mi de achi e ji wo ko da no mo ntu wo mo fo na mo de mo se mo police a mo de aba ne se we be kunkum nipa mo twitwa nkrofo no ya mu wo mu a na je say mo police obi a wa wo ye youth organizer of a constituency like Swame na wo be ka che say abakura na de be bona papa no ne kuno ekumie no kura na ma meaning say way different from oh yeah different me but the kind question na obuza wo no uko fifa baby ma nefa baby na me say sa na edi agro why Germany how wako kaka sansem we up to now and this for na nkasa owura no say mpanyifo no na abese o mukutu pase o munkunkum nipa ti salamu usi for ma no ahwe and this ni ye oben we onyawa obeye wo o de aba akuma be botrim because obese mahama e be di president what I say no oh san wo kan oh me pacho utie me pacho you Dr. Kwabado for na mpese be di president o me kase Kwabado for point no say mo party no youth organizer and abetna hasen so no onso wontimi condemn no kase bia ya kase wasi yemfa ba mu di patrim ndina je say Kwabado for nkrofo no mo so munyina yie because ye ba mo so anya de ye ba makwan ama mu ma benya ma ama no so nyana mba wa set example kra wo Cape Coast di a che so wasi asmesi nya wasi etimi po atwede ye kunkum nipa na ye de akonya no de ma nipa ba ko hwe example o de ma ye no ka bibi se Canada Japan ni ade hwe Canada Japan mo ko che ni se do mo ko che kromfo anana ni kroma eso ko keke bibi ayanka anana ba ko che no as we say kra no de Ghana police for titru asantima police for mo ncha wo na mo mabazo so musi okay mo ko fa na mra ko betimi a che no anadwona ko betimi amo no but omo ba omo de na ba o de na ko sem kakra o nche ho na miniza at least na boso make kakra de o so mo fi se wa kotwa so na ade na bi asipen na bi kosi wo ba bi a mo mi ahwe se e betimi anya final end no me ka chepone ana chepone nya chepone na Dr. Frimpong boati ye mkofo tutu pon kofo a classroom no ko yi aboba ne ma wo doctor baby obi ama mencha no enti ne ma na ekoso na nya enen suban no eyako ama youth no say suban ya wo mu dem no enya papa because wo twa e free e me atwam kakra yi enko ye twankode ya wo mu ko say school ne me okay o school aduane kura wo die kura wakwa say no wo so ya wo say e come school ho say de menu yi kan education ne de ni kwaso mu bi ho anu mo no kan ho asem kura okay akure ya ko say no twankode ya wo mu ko say ne ma wo school bi anu so ho asem ba ku yin so wo sori ampanyifo na odi wo matem emeya wo mko yeye ana bedu ase nu ketia na nkasa so ye de moja begu ho ye be sei ana ye ntwa manipa nko ye be kum nipa mo be keka sanse mo nyina na mo nya de e de men mo nya okay ti me de me sese won hwe na won pe ba bi emfanto no won fa policy mra policy nya se ye be kum nipa enti ye kum wa be ode
on kasa so na be ku feso wo de ya na me kasa on na be ku feso na wo hwe be man fe pa wo de kasa ye be twen sekan seka be na wo hwe enkranta na se pen knife enti won keka sansem no na wo hwe swame ha o mo try together for a long time me worry no o mo try swame ha for a long time ma wo tim say wo ko ba bi kura ye fitafo emu a o mo send this fo ni MPP fo omo di agro omo di omo nkom eba politics a na obi akeka na dwene eko okay na kokko wie sa se e wo afie de ye nko fatuo nku nipa because ye pese na Mahama be president na Mahama be president na wo akasa wo ti akro be ka ade ba ko amede 2 NDC for next for ansa na mami ama no ketwa bi e be 2 seconds me no ne se mo kan hu se wo mo yem o da me kasa ma me de prapra they say wo prapra kwa mu ni anye wasi for ba mi ko mi asalamu hola ketwa bi right besemo ade afutuo na mde ma obi bia woti se wo ye party bia ka ade ba ko ne hu se be bia ye du sesi ano ese du ketia no mo ma no ti abroche o ne ma no ti abroche eto so be kun wo ha ti ase se ekun a wo kun ho no kwa okay mama no e wo Dubai wo mo enjoy good life ba kokura wari si ni gabi na wo fe pa wo hwe ye no ha ka wa anu akwa na ya sam kana o ma wa die ni wani die chi se mani die che se wo ya mo ba se bibi tu na bibi atu ye nyina ye wo Ghana what I say I just Ghana girls ni na kwa nya ba kokura mfa wa fa bi odu ayo Syria hwa afi wo mu da so ti wa wo mu ko school enti ti wo sa kakra sa wo hu se akore ya ba no ba be MP na da so ti so ame adi youth organizer say mumie nku nipa Rollins ye bio we no go sit down opeja ne bagayi Abaden anameba Abaden University Scotland na don koye akwa ko sua de se na fefefe oba MP wa wo ye nku nipa no da so so anu ya ta kwasi che da wa tele kalo ba me come you assalam ho na akura ye tie no on free SHS ade said here park eken mami na se da bin cha IT for na especially FC before we came na na min cha anka kwasi ne mini ase mini abai PR comrade for yeah Dr. Tufo Dr. comrade for PR no mini free SHS top kwasi free SHS a very fantastic policy me say since AG independence about AG independence free more for some no your fa policy a house to house benefits directly free SHS. It's one of the fantastic policies we have. A policy be a me of the view say we must do all that we can. Say be maintaining no. Yeah, over African continent, I ain't gonna share say. It be much say. But then some man you want to tie a collapse. So for the country, the likes of Gambia. You see, reporter just say in Gambia no, I'm for you my free public school no, educate private school because of Nema and Kosu or free as a secondary school. I'm no. Oba you cry Ghana memo here. Don't say FQ bo. Yeah. Free compulsory basic universal education. Sak idea free and compulsory. And I'm saying for logistic and cornea I don't know. And then among for professor when mobile private schools. Okay. Than some of public schools. And to be who's a teacher out there, why buy school side to know. None buy private school. Why? Because I didn't have free, so logistics are outside the corner. And then can you say now I'm buying the 5,000 chairs they call Pandaya. So I should school of Shimia. Now call that dia. Na fuba da from na also na matisa government we video say joy riba say government the 5,000 chairs at the call. No mean 10,000 but government the 5,000 they can call. I'm sorry the additional 5,000 by actually. And ye in office say ye policy na ye money tintim money ye say na be ye natural man so be inherit ya any challenges be. And this all follow me since policy is set in 2018 17 maybe a proposal say I don't think for tax be to say for 4 year to support the NYEP. Okay. Those days, you know. Yeah, for tax be attached. Say the Bible say this is one of the source of free revenue. It is support to free SHS. Rather say you pick it from your national kitty, you tapa. Okay. Say any resourceful background be able to prepare so we do. I better get someone you but scan Emma. Na man Emma twentwenso. Enti ama prepare them says quite fast you scan any and a proper allocation of fund that one a source of income indeed. Abandon try baby I said that what yaba. And the menu can say menu can say up to now school placement in my because abandon pressure about it. Okay. Placement in about it means we have to resume school and all lot of things. Meanwhile the preparation and you say hey ready. Last year also we had several challenges. I'm over say school said we are in the hurry daddy. Very nice because of Sika and anyhow. And the ocean government priority even though government in the
free SHS to first no. But when it comes to allocation of fund, free SHS no and your first. Okay. Because we are buying or Bobusia more than 300 billion. For instance, 300 billion boo. We just can buy spending on free SHS and do 11 billion so far. So 11 billion krona Obaka say it is less than 10%. Because 10% of 300 million be more 30 billion. And it is 5 best for 3 or 4%. And I also it's about allocating for free SHS. Said you okay, Sanatia. And yan request free SHS, no, consume the chunk of no, at all. At all. Sika free SHS under I go for the president here and do 5% of Sika. And it's not relative when yes, I say, no, Masha. No way. Okay. What if I say feeding, clothing, uniform, and the end there, no, 5%. Never even constructions. Yeah. So another 5%, 10%. And if I say the free SHS, including construction of new classrooms, you know, yeah. Any feeding they didn't have for 10%. They may not for a bicycle 90% in our bicycle. But to be a yes, say the time the allocated funds, your transfer funds is another challenge. Because a peanut as compared to Scarbaya. It tells you about getting a revenue of 100%. When you 30%, you can still pay free SHS without any effect. Okay. Negative effect. But to be a will say, Sicano and Question or Seco. Nito Minusu, Utie Apacamata Paca, Neman and Susi. Offer one breath, I see spending 5.3. Offer another breath, I see spending 7.4. Okay. Another breath, but who compare me? The last time I follow this was around 9 billion. Scale located my phrases. Okay. But you see, I did back one say, Yahoo, say. Sometimes government communicate and Casadan Yakale. Who say, Uchia more? They will tell you that the construction of the schools is not part of free SHS policy. No, it's not part of it. Any expansion of schools. Okay. Free SHS feeding, you know, any clothing, new books, and all. Obi or more figures now. He will give you figures of feeding, clothing, uniforms. Yeah. Obi so more figure now combined with the construction infrastructure na account. Now I think Obi so correct figure. And then Kabai money who say oh any construction has to do with secondary school is part of free SHS policy. Eventually the higher evaluation. Okay. But Sabasa a free SHS there. You say free SHS here a cater for feeding, school uniforms, books. And then free SHS no. Name constructions in the idea buy the botaya school expansion since go 4 times here says school expansion I so about an almost a figure you don't get the right figure at a certain point in time. And TNBF say government must draft the policy very well. Government will also your get fund projects or by here. Government will say all the get fund projects here no it's also part of free SHS program. They be where they get free SHS program. Then maybe I'm to say you are spending 10 million free SHS, you know, and you're feeding, clothing, uniform, books, and other needs necessities. Yeah. I'm here for free SHS to be successful. And I say, oh, yeah, the concession in account. Somebody is spending 10 million now, and they are dying as you school to say the account. So communicate with I'm clear, and maybe everyone say you get different figures when it comes to the cost of free SHS. And I know you want it. They talk to me so. I'm also to be as a platform to milk the nation. Kaka. Understand? Say at any point in time, you know, Nepa Bifi say he has opportunity to enrich himself. So okay, yeah, and maybe I came. There was issue about who's a feeding a woman, you know. You when any abide ba. And when the sky buy look at him schools in the cotton top. In some maybe found a buy. I had to see and any day. Usha uniforms in contract and some maybe buy. All these things are there. Some of them the procurement. So me that they make and say, I support free SHS 100%. Me say, because I'm into tax, free SHS I will do it. Me buy for all the 8 years, but it's my prayer say, hey, me buy no birthday, and then I found, and they will go feed ya, and they catch them. And me buy and then all the 8 years. Oh yeah, now castle. And I power my boss one castle birthday. Pressure loss. Economy a queen. And Osha by next 15 years, you know, Yamia Duma, on so Baba SHS in it is my prayer by that time, free SHS still stand strong. And the American say, let's all come together, support the policy, by your support no be in a come fine, me and me government, you know, the also me, you know, me, Mr. Proportion fund be a mum, both to be a team mum.
yes you elect my man so yes you be support mad na ye but one thing a ye important is transparency idea ko be na transparency and another one say government doesn't seem to take other opinions. Look, challenge I want phrases in a challenge I who from the beginning here your proposal to the government abanye your ABCD abafi so any a proposal no to some extent no your person ne beko ye your pay ni ye your person ne ebe de chika kra say we don't support the policy until they beka bi aba so won fa emra ban sha here with this red gold green issue you can say look aban you can look at some of the private schools, engage them, use their facilities. Private schools kuna buy because aban your schools you know you better at the cost of 500 Ghana cedis a term per head. Now what for teachers bra no be use facility keke natural there aban say they be one year. Your proposal say aban why can't we do another policy about all of the students to be in school aban say they be. Now transparency on transactions are also and this is in clear. So me there what I plead with the government is that one young baby I seek a free bar when it comes to free researchers. Okay. I had going to be free bar. If it is about your oil money and a bay free move, if it's about taxi, be a taxi, you use a source of revenue, and to buy accountability and to buy the proper. There should be transparency. Say ni say pre-comment say na yeno, say ni say ni na yeno, and also say yeah, a boy. Now finally, measure by. You should also listen to proposals. Okay. Opinions of people. Look, and to I dare hear Omemuhane say, I buy bar. Office on one on him there between BBA. Yeah. Who are opposition BR, who are the structure, we are naysayer, they become BR is not correct. And the higher Kruma. Tis about you and also be trained as upon the Yensu I want in the back. No, they account. This program will be one of the successful programs. Okay. Mira Abdul Salam, watching a canon. Na Obano Wanzanga. Oh, remember but we call Dr. Kositi or dog. That's it. That's it. Send it. That transit near transit. But me tell Panso. So, me just say, but issue of the free SHS. If free the word go, and I this in Casania de Papa. Okay. I just said 20 years. And son, at me a year. I say, me just say, Omu near me was you more. I don't know much as I can answer way. Okay. And this a project we are Elkoswa, said the Salam Kai, I are the best of the best. Upia Ubeka education was no. Yen say, no, a do time be not was set up as a system to say. Some especially the NDC people. May CPP Casa may no many problem. Was no having no MP crowd about parliament or what I say. UFP Casa many problem. But Uncle for we are. Omanya kwan edi o man so emfie eduonu so one tradition I was saying can my baby ho a wo kra na wo sen ko ma sesa no what the make na say sika wo di adwuma no so metimi akase adwumade no ekoso abana spend a lot on education it almost about 1,500 projects abano eye ni nyina yiska and then me prove no brem anyway to make us opekura mention manim on fantasy. Okay. Now you check Ghana for say Sikano or the education ain't said down and Kobepia. Not Clement Doctor can't the inconsistencies here. A war a year Sikano way back away, way back away, way back away. Project Nigusa Ecoso. The project is ongoing. And Janessa may yet me see dying. That's a cocoa drew my two foundation every mercy pillars. Now Busami pillars no up to the pillar level. And your price of the Bema, and I said the Messia could do. Me flow swap, nibble on sisa. Me see the next pillars and nibble on sisa.